Beauty ngiyabonga kakhulu Street 239 siyabonga Bafika ngimbesi basingi mina ngithande mina ngaze ngatola umuntu womuntu bafika ngimbesi basingi mina ngithande Bafika ngimbesi basingi mina ngithande Now sugar love over the sugar. Sugar Shine beauty, sibonge izipho ngizithole eziphezinte sibonge kakhulu Nkosi yami la izipho ubani buka hayi nyawo sesiqhubezela kanje amadoda yamlandela ngiyabonga kakhulu mfowethu sila ku Street eMaritzburg ku 239 umzima sewumasaja wena venini ngathi ngizongishayelela izinto ziyaphela la Wale vida ndo Mina ngabe ngathanda umuntu womuntu bafika ngimbesi basingi ngibathande Hayibo Ha 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 Mfukune bena ntando uyaroba Sanibona nonke ngani zakwethu niyaphila. Ngiwanazike ukuthi bengikade ngithole ukuthi lapha ku Facebook sino 1.3 followers besidlala weekend nabantu abaningi. Ngibese ngeMaritzburg laphana kunendawo laphana ke ebizwa ngokuthi izipho ezinhle ethe ifisa ukwenzela nje okuncanyana okuyitiyana nje ukuthi umndeni uthi cha irecognize lokho engiyikona njengoba ngingena la ngingena khona impela ngiphumela lapha manje endaweni esigameke wafethu ngifisa ukuthi samsane sonke ke siyobona ukuthi yini lengawo sikhinkila kade umbizela yona naba nabantu abafice lapha endaweni eyipaki leyana enhle befisa ukushutha nosikhinkili wadlula phikelela lapho uma ngifika kushaya ingoma kuthiwa sikhinkili ngangiyisupport ingoma ngingena yabona nje manje lapha ziyakhala manje ngifisa sibakhona ngimukela ngengoma kamnandi uyabona nje manje bathi amadoda angilandele ile kuthiwe wesikhinkili ngangijoyina ngibuze eminingi eziphe izinto eMaritzburg ngicabanga nje manje u239 Boom Street la sikhona bafethu wonke umuntu ofisa ukuthi nje mawufisa ukwenza izipho uyambeswa lobola uyoshada shwala ku Boom Street 239 eziphe ezinhle bazokunikeza nokuthando lonke bekunika yonke iservice ongayidinga mayelana nezinto ezihambisana nezinto ezizipho ongayamisela lapho lo yakhona awubuke ukuthi emva lokho kwenzakaleni nangu sikhibe emnika izipho asamsana ungasali ubani wayazi ukuthi ngiyofike la ka first moon yo yazi baba masemakhaya mangikhuhla kanjalo ngiphathwa amazinyo uyabona wazi ukufundisa i-desk esikwenzela i-desk ukufundisa i-desk kunini ngoma izipho ngamazinyo kunini hayi ngishara abafana